Ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, nna Katlego Musielele le Augustine Letlalo re go tlisa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re ikete mmogo ka tshedimosetso. Motho wetso ga re ntse ga tse dingwe mo kgasong ya rona maitsibweng ano solofela go utlwa fa naga ya Iran e tlhomile moeteledipele mogolo yo montshwa morago ga loso lwa ga Ayatollah Ali Khamenei ka nako ya ditlhaselo tsa sešweng tsa US le Israel. Matlala kept on putting pressure on me to please advance this money to Morgan. I did ask him why can't he do it directly. He said please do it on my behalf. Rakgwebo wa Northwest Suleiman Karim o tlhotse a tlhageletse kwa komishining ya Madlanga. You only hear about ambulances being bought. Our people are dying out there. What we need to see is more ambulances being on the ground to shorten the time frame of service delivery within our provinces. Makoko kganetso kwa Northern Cape a ikuela go mokuruthamaga wa matlole tlhabolo ya ikonomi le bojanala Lorato Benis Magage go rebola tekanyetsokabo e tla thusa ikonomi ya province go gola. Mo go tsa metshameko mo presidente wa CAF Ngaka Patrice Motsepe o itsise dituelo tse dintshwa tsa kgaisano ya CAF. Mogaetso madume tsa maitsibweng ano re di simolola ka gore naga ya Iran e tlhomile moeteledipele mogolo yo moswa morago ga loso lwa ga Ayatollah Ali Khamenei ka nako ya ditlhaselo tsa sešweng tsa US le Israel. Morwawe Mojtaba Khamenei jaanong kokometse boeteledipele jwa Iran jaaka dikgotlang mo kgaolong ya Iran di tswelela pele go tla gola. Tirelo kgaso ya televishene ya Iran e itsisitse go thapiwa ga moeteledipele yo montšhwa wa naga eo. Kokwano ya baitseanape e itsisitse Mojtaba Khamenei jaaka moeteledipele wa boraro wa naga eo ya Islamic Republic go tlhatlhama rragwe Ali Khamenei yo a boleilweng mo ditlhaselong tsa sešweng tsa Israele le Amerika. Tirelo kgaso eo e buisitse kitsiso ya semmuso moragonyana fela ga bosigo gare kwa Tehran. He says this assembly appoints and introduces Ayatollah Sayyid Mojtaba Hosseini Khamenei as the third leader of the Islamic Republic of Iran. Bangwe ba baagi ba re go thapiwa ga morwae Khamenei go leretse pamo beke morago ga go latlhegelwa ke moeteledipele wa bona. He says, now we are sure that the path will continue with his leadership. I believe he is the most deserving to lead the Shiite nation. Le fa go ntse jalo phetogo eno e tla ka nako e ntwa e tegelang kwa kgaolong go buduletswe disairene kwa Tel Aviv jaaka matsholo a phemelo Israele a thupile dimisaele kwa Jerusalema mo matsapeng a sešweng a go thopa dimisaele. Khabagare baitsanape ba re go thapiwa ga Mojtaba Khamenei ke sesupo sa gore botsamaisi jwa naga eo bo santse bo kakatletse taolo ya merero ya dipolotiki. Whatever is left of the Islamic Republic leadership clearly is saying a big no to Donald J. Trump. They are instead opting for continuity inside their regime. Jaaka dikgotlang di etegela baeteledipele ba lefatshe ba tsibusa ka ga go etegela ga manokonoko a sa jeseng diwelang. We can now see a regional conflict with unintended consequences. Khabagare India e ikwetse ditherisano tsa sediplomate jaaka go ntse le moeteledipele yo montšhwa kwa Tehran le ditlhaselo tsa sesole di tsweletse go ralala kgaolo go ntse le matshwenyego a gore ntwa eno e ka gola go ya pele. Rakgwebo wa kwa Northwest Suleiman Karim o re botse bopaki fa pele ga komishene jwa gore o na itira ukoteke o na le botsalano le tona ya sepodisi Sonzo Mkhunu gore a kgone go bona madi a go tweng Vusikhetshe Matlala o ne a kolota. Se se gagamaditseng komishene ke gore go ya ka phuruphutso nngwe tharo ya dintlha tsa diranta di dimilione phegelwana 5 e duetseng Karim e fetetse go Morgan Maumela. Komishene ya Madlanga e utlwile ka Suleiman Karim gore o ne a dira o ka re o itsane le tona ya sepodisi Sonzo Mkhunu
gore a kgone go bona madi a gagwe a kanang ka diranta di le dimilione di le 10 tseo a di duetseng go kontraka ya ga Vusi Mzikhet Matlala ya Medicare ya ditirelo tsa sepodisi tsa Afrika Borwa. Brown's reasoning was that I should make Vusi believe that I have a relationship with the minister's office and that he would communicate directly with the minister's offices if, when, and required. Brown was clear that this was required and calculated to make Vusi believe that my involvement and my assistance with the minister and his office would be crucial, and therefore Vusi would therefore need me to pay me my money, or would need to pay me my money. In truth, I did not have any relationship with the minister. Jaanong Karim o dumela gore seo ke sone se ne sa dira gore Matlala a mo duele, mme se se gakgamatsang ke gore Karim o ne a tsaya nngwe tharong ya tuelo ya gagwe ya ntlha a enela setlamo sa Lutanga Trading Enterprises e leng sa ga Morgan Maumela yo e leng rakgwebo yo go tweng wa mega mo matlhabisa ditlhong a kwa bokelong jwa Tembisa. Karim a rolaetswe go dira jalo ke Matlala. Now, by this stage you had been worried for quite some time that you weren't being paid on this contract. Yes, that's correct. Why did you agree to take a third of your first payment and give it to Mr. Maumela on behalf of Mr. Matlala? The reason for that, Mr. Matlala kept on putting pressure on me to please advance his money to Morgan. I did ask him why can't he do it directly. He said please do it on my behalf. Kganyeno e ne ya tsosa dipotso di le dintsi tsa gore a mme a go romelwa ga madi go amana ka tsela nngwe le se go sa tsietso ya dithendara. Ka nako eo dipego tsa bobegakgang di ne di setse di ename mo metsweding ya bobegakgang mme di golaganya Matlala le Maumela go ditatofatso tsa tsietso le bonweenwee tsa kwa bookelong jwa Tembisa. Why in those circumstances did you choose to pay 500,000, 1/3 of what your first payment was, to Mr. Maumela? Like I said, Council, before, Mr. Matlala put a lot of pressure. He wanted me to pay 750. And once I saw these newspaper articles, I did not want to get into their crosshairs. Dithetso di a tswelela. re go amogele mogaetso mo karolong ya bobedi mme re di tsweletse ka gore maloko a komiti ya nakwana a palamente a tshwenyegile gore letlha le kantoro ya moporesidente e le neetseng go araba dipotso le ka nna la diegisa tiro ya lone. Komiti e batlisisa ditatofatso tse di dirilweng ke mokomišenara wa sepodisi sa ka kwa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi mabapi le tshenyonko ya bosenyi le dipolotiki mo tsamaisong ya bosiamisi. Kopano ya beke le beke e sekasikile merero e farologaneng e akaretsang tiro ya bapalamente mo komiting. Dingwe tsa dipaki dikgolo mmogo le batsaya karolo ba setšhaba ga ba ise ba rebole bopaki, mme bapalamente ba tshwanetse go konosetsa pegelo ya bone ya bofelo pele kgwedi eno e le malatsi a le 31. Le fa go ntse jalo, topo ya moporesidente ya go buela go komiti pele kgwedi eno e le malatsi a le 15 e tshwenya makoko a mangwe. Even though we disagree, we never agreed and we still disagree, but because we're in a democratic institution here, we subject ourselves to the behest of the majority. President Ramaphosa's response, we are concerned with the time. From what I remember is that we agreed that we would get written responses, and based on that we will make a decision on whether President Ramaphosa will appear before us. But if there is anything that can be done to expedite that, it would be appreciated, because as Honorable Nomvalo has indicated, that there might be a need for, further clarity-seeking questions on the response of the president. Obviously, it would be better if the answers could be forthcoming earlier than the 16th of March, but and I think maybe the response by yourself to Dr. Koornoff should try to highlight that if it is possible that it is earlier than the 16th. Presidency, it would be appreciated if we could get a response a lot earlier so that we are even able to ask further questions.
Maitlhomo magolo a komiti eno le dithata tsa yone fa go tliwa mo ditshwetsong kwa bokhutlong jwa tsamaiso eno le tsona di sekasekilwe. Bapalamente ba batla go tlhalosediwa ka ga dithata tsa komiti tsa semolao. Palamente e sekaseka le go tswa kwa ditheetsong ga mmatlisisi wa poraefete Paul O'Sullivan. Kantoro ya mmusa kgotla wa kokwano bosetšhaba Thoko Didiza e laetse lephata la palamente la ditirelo tsa semolao le molaotheo go kwala lekwalo la maikano le le samaganang le go tsamaya ga O'Sullivan kwa ditheetsong ga mmogo le matshosetsi a romeletsweng paki ka motsi wa kopano ya komiti. Kgotlatshekelo ya Free State buseditse morago kgetsi ya go rutlololwa ga dithulelo tsa asbestos tsa boleng jwa diranta di dimilione di le 22 go fitlhelela Moranang a le 19. Se ke morago gore mookamedi wa lefapha la matlo wa maloba wa Free State Tim Mokesi a neilwe fela kgwedi fela go busetsa kwa morago kgetsi. Mo bekeng ya ntlha ya go busediwa morago, moemedi wa semolao wa ga Tim Mokesi o tla tsenya kopo go ya ka molao wa Legal Aid South Africa o tlhokang gore dikgotlatshekelo di sekaseke maemo a molatofadiwa le bomasisi jwa kgetsi eno. Mosekisi o dumetse gore kgetsi ya asbestos e boima gore Mokesi a ka e seka ka boyene. Mokgesi o boleletse kgotlatshekelo gore ga a kgone go duela babueledi ba gagwe mme Legal Aid e ganne dikopo tsa gagwe gore a bone thuso ya semolao. Mmueledi wa gagwe a rotla a thusa Mokgesi ka kopo ya gagwe ya go bona kemedi ya semolao e dueletsweng ke puso. Obviously the outcome of itself is now that has to be adjudicated, but for the filing of the papers, my lord, we intend to within the week from date prepare the papers as well as file same. And then, my lord, that the Section 22 procedures follow thereafter. Go santse jalo, kopo ya ga Morwadi Tšholota ya go dira boikuelo e na busediwa morago. Tšholota o kgwetla taolo ya kgotlatshekelo kgolo ya go mosekisa. Moeledi wa gagwe o na akgala puso gore ga ya tshwara kopo ya bone sentle, mme Makapela yo neng a galefile thata o na bolelela kgotlatshekelo kgolo gore puso e paletswe ke go araba kopo ya bone. Now, a year later, when we are Dominus Litis, we are met with this bad faith litigation that we're seeing in front of the court now. Last week, we indicated that a week was ample time within which to receive whatever opposition the state might have. They indicated that they had such opposition. Le fa go ntse jalo, moatlhodi o ne a fedisa bogale jwa ga Makapela a bolela gore go botlhokwa gore kgotlatshekelo e neye matlhakore otlhe tshono e lekaneng ya go ntsha matshwenyego a bone. It's important for me to provide each side with a fair opportunity to ventilate whatever they want to ventilate. Kopo ya ga Morwadi Tšholota e buseditswe morago go fitlha Mopitlwe a tlhola malatsi a le 16 gore e kgone go sekiwa. Kamogelo Siekwi, dikgang tsa SABC, Bloemfontein. Molatofadiwa wa Polao Katlego Mokoena o ganeditswe beile ke kgotlatshekelo ya magistrata wa Nelspruit ka kwa Mbombela kwa Mpumalanga. Mokoena o latofadiwa ka polao e setlhogo ya lekgarebe la gagwe wa maloba e le Lusanda Mathabela wa dingwaga di le 19 kwa legaeng la gagwe kwa Mathaveng Ngwanatse le Ngwagola. O tshwere letsala ya gagwe Lungelo Sithole yo gopeng e le molatofadiwa mmogo mo kgetseng eno kwa lefelong la Bosenyi. Mokoena yo latofadiwang ka polao ya mokapelo wa gagwe yo neng a sa tlhole a ratana naye o tlhotse a boetse kwa kgotlatshekelo go begwa a fa Mathabela a tlhabilwe ke Mokoena le Sithole makgetlo a le 23. Balatofadiwa ka bobedi ba gatelela fa ba sena molato le mororo ba fitlhetswe kwa lefelong la polao. Kgotlatshekelo e ne e tletse ba lelapa la moswi fa magistrate a ne a neela katlholo mo kopong ya beili ya ga Mokoena. Consequently, the bail application of the applicant is unsuccessful, and the applicant's application to be released on bail is hereby refused. Ba lelapa la ga Mathabela ba amogetse tshwetso eno. As a family, we are pleased that bail was denied to the guy who actually is the main perpetrator to this case. The tears in our eyes is not the pain, but
that justice has been served. Kgotlatshekelo e utlwile fa dipholo tsa forensic tsa dieledi tsa mmele le didiriswa tse di bonweng kwa lefelong la polao di santse di seyo. Ba batlisisi ba belaela fa Mathabela a ka tswa a ne a beteletswe pele ga gore a bolaiwe. The NPA together with the police are going to make sure that we finalize the outstanding investigation, including the DNA results, in order to make sure that we transfer the case to the trial court to prove the guilt or the innocence of the accused. Kgetsi e buseditswe morago go matsatsi a le 26 kgwedi eno. Re boe gape re go amogele mogaetso mo karolong ya bofelo mme re di tsweletse ka gore batsadi bangwe ba gogetse bana ba bone morago ga kwa Ganalagte gaufi le Telerayville kwa Northwest le go emisa dithuto kwa sekolong sa primary sa Logaga. Se morago ga tiragalo e tshosang mo seleng e ne ya wa mo phaposing barutwana ba le moteng. Batsadi ba re go lobaka lefapha la thuto le kgakolosa boikuelo jwa bone jwa go ka baagela sekolo se setshwa. Mafaratlhatlha sekolo se se agilweng ka dingwaga tsa bo 1970 a mo seemong se sa kgatlising ebile a ka putlama nako nngwe le nngwe. Batsadi ba ngoregela gore seo se kotsi mo matshelong a barutwana. We are here as community to gather here because we are concerned about our safety of kids when they are here. We expect schools to be a safe environment for kids, but when it's like this, we are worried as parents. Ha gona sekolo se re tsene mo go shone le matitšhera a ruta nou yana ba tsene mo go shone o botsa gore le bana ba rona se ba ba tsena nou yana ke dikokomane di sileng di wela bara ba rona ha dipula di na go nna wese so department re fila gore gona le mo re failang teng because re lekile go kwalla department tse di different mara ga ba re retse as baagi so ne ke kopa go botsa department gore a mme ba batla go bona re acta pele. Morago ga dingwaga di le dintsi ba ngorega ka mafaratlhatlha a onetseng le maemo a sa jeseng diwelang a sekolo seno ebile batsadi ba le puso ya ba ikgatolosa. Lefapha la re sekolo seno se mo lenaane la dikolo tseo seemo sa tsona se tla tsibogelwang. The department has issued AB instructions to all districts to provide list of schools that need minor, major and new schools. That's why districts have submitted a list of schools that needs interventions and the department has drawn a plan to intervene. Measures put in place are as follows: appointment of minor renovations, appointment through management contractor, appointment through implementing agencies, Public Works, IDT and TBSA. Logaga is amongst the schools identified for these interventions. Most of the schools are in that situation and the department continues to intervene with the sense of agents it requires. Batsadi ba ikanne go tswelela ka go tswala sekolo go fitla matshwenyego a bona a tsibogelwa. Ke Lebogang Pebe wa dikgang tsa SABC mo Ganalagte. Makokokganetso kwa profenseng ya Northern Cape a ikuetse go mokuruthamaga wa matlo le tlhabololo ya ikonomi le bojanala Lorato Bernice Magage go rebola tekanyetsokabo e ka thusang ikonomi ya profense go gola le go nna le seabe se se itumedisang mo matshelong a batho. Bernice Magage o solofetse go ka rebola tekanyetso ka moso. Lefapha la boitekanelo le la thuto ke one a leng botlhokwa thata mme a solofetse go bona madi a mantsi go tswa go tekanyetso kabo. Makokokganetso a re madi a tla beelwang thoko go thusa mafapha a tshwanetse a dirisiwe sentle. However, we sat with a problem with our department, whereas, especially with EMS is concerned, you only hear about ambulances being bought. Our people are dying out there. What we need to see is more ambulances being on the ground to shorten the time frame of service delivery within our province, especially where EMS is concerned. Another thing is that we need to see more money being allocated for youth empowerment in this province. We sit with matriculants and graduates from university that is unemployed. Those aspirant young people who want to engage in business, give them something to run and make sure that at the end of it, our people are the ones who are benefiting out of this budget. Go solofetse go beela thoko dibilione go thusa mo mafaratlhatlheng a onetseng a mmasepala ka gotwe mafaratlhatlha a metsi le kgelelo leswe go rala profense a tshwanetse go tlhabololwa. Profense e tsweletse pele ga jana ka diporojeke di le pedi tse dikgolo tseo di tla thusang mo tlhabololong ya ikonomi e leng projeke ya Boigoi by Hydrogen ga mmogo le ya Maemela Kepe kwa Namakwaland.
go fitla ga jaana go setse go dirisitswe diranta di le dimilione di le 100. Call on the MEC to table a budget that will drive greater economic development and make growth possible. The provincial government must step up measures to eliminate political interference in critical projects, outlaw cadre deployment, and act decisively against crime and corruption that rob communities of opportunities and strengthen municipal service delivery. Go dirilwe gape boikuelo ja gore manane a thusiwe ka matlole go tobilwe segolobogolo thibelo ya boimana go basetsana tiriso e botlhaso ya diritibatsi ga mmogo le dikgwebo tsa bašwa bao e leng bagwebi botlana. Motho wetso dindile kalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC2 le SABC le hae ga jaana ke go tlogela ka pelopele ya maemo a bosa go fitlela gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri rile ga bose gangwe.